I pozdrav svima ljudi, evo nas u prvoj epizodi Minecrafta na Balkan Brothers serveru. Sa nama je Carlo the Killer sa kanala Produce Gaming. Evo upravo skačemo na konjima, makar je to novi konj. Sad ću vam pokazati server. Tvoj konj ima cheat. Moj konj ima cheat. Ajmo gore. Konja ćemo da stavimo ovdje pošto mi smeta užasno. Evo, ovo je jedna od mojih kuća. Evo, to je jedna od mojih kuća. Evo ga. Ovo je još jedna od mojih kuća. To je druga kuća. Znači, ovo je dole bila prva... izvini, majke mi, nisam namjerno. Ovo dole je bila prva kuća u kojoj sam živi. Jest da nije nešto, ali ovo će se rušiti. Ovdje imamo jednog konja. Neću da rećem kako se zove, jer bi se navodno neki lik uvrijedio. Ovdje je Enchantrum. Možete Enchantan do 30 levela, ali poslije ću nešto imat da možete smanjivati na 15, 10 i tako dalje. Koliko god ima. Ovdje je ova farma, neki trski, ali dobro, to je ništa za sad. Trska je manje bitna na ovom serveru. Imate i ovdje farmu trske. Sad, ovo je njegova prva početna kuća od kada je došao na server. To je prva kuća koju je sagradio. Ovo je druga kuća, znači. Mali mujo jede govna, dobro. Prvu je sagradio prvi donji kat. Logično. Onda se popeo na drugi i počeo graditi drugi kat. Zatim je napravio treći i potkrovlje. Ovdje su bile krave, ali ne znam što se dogodilo s njima, da možete reći. Ubio je onaj zeleni patuljak, puko i one pukle. Sad su kod mehe u mesaru. Bis. Šteta. Ovo ki dam pokoj. Evo, ovo je Rudolf Steiner. Njegov konj. Moj brat, idem dalje. Evo ga, ovo je za... Kad vam dođe do dosade pa da vam se zavrti malo u glavi. Evo, ja ću malo da vrtim. Dobro, pustimo mi to sad. Evo ga. Ovo je njegova nova kuća. Radi je na drvetu. Nije još gotova. Nije još gotova, tako je. Radi je na drvetu. Dobro, što ćemo sad? Sad ćemo vam pokazati. Ispod zemlje je jedan vrt. Vamo dole. Znači. Ovdje dole. Ili zeleni patuljak na tebi. Oni zeleni patuljak neka tamo stoji. Upravo je puknuo. Ovo je ta farma. Neka. Ovdje dole će biti ona trska i lišajevi. Sad ćemo ići do još jedne baze. Tek je počela da se gradi od jednog moga prijatelja. Naravno. Koji ne igra previše često ovdje, zato što nema kompjuter pa mu ja moram staviti na PC da igra. Dobro, to nije bitno. Idemo sad u njegovu kuću. Ovako ima ovdje stakla. Dobro, da ljepše zagledat. Rekao je da će poslije napraviti most prema ovoj planini i ovoj, da bude bolje. Ovdje dole ima, ne znam što će ovdje biti, to moraš pitat. Ovdje su mu lišaje, što vidite, ali više ih nema. Sad ovako, idemo do moje baze. Upravo ovi retardirani zeleni majmuni idu na nas. I ubio ga je zombi na konju, bravo. Idemo na... To sve neki ti mobovi čiteri tu. Pa da. Sad... Kila ura, zombi. Sad idemo po Nedera. Makar to nije nešto uređivano, ali
Pitate se što ova trska? Radi izgleda, najviše. Ali to ćemo maknuti. Evo, ulazimo u Nether. Naravno, čim sam ušao napome kostur. Valjda nije normalan. U biti, što ja govorim, on nije normalan. Evo, to je... To Nethera, to znate. Šta se ovo dogodilo, nemam pojma. Vjerovatno neću da crknem. Koji mu sreće. I imam sreće. Znači ćemo pokazati one kule tamo. U sekundu. Ide se ovdje. Sad. Ne bi bilo dobro da padne. Sad ćemo ovoga majmuna da tisnemo dole. Ajmo. A makar mu neće ništa biti. Ima on života, čekaj. Evo, to je ta kula. 5 i to. Znate to već. Ovo je bilo kritično jako, stvarno. Postao mi jedno srce tu. Samo sekundu da se regeneriram. Jel bi mogo čapat i to dobro. Znači, nije bitno, ajde. Stićemo mi dobro. Makar ne znam ko je ovo napravio. Pogledajte ovo. Neki put. Ovo sam ja ovdje lomio. Da bi dobro... Baš se zanima, ko je to napravio, neki idiot. Pa da, stvarno. Neko je kopao po zidu. Ovdje ja mislim da imamo... da, tu je Blaze Spawner. Koji nas služi za Blaze-ove, naravno. Da. Evo, ovaj pigment se reklamira. Ma kako ga nisam, idemo ravno. Pustimo mi Nether, to već što znate na pamet. Idemo mi nazad u normalan svijet. Sad ćete vidjet što imam u chestovima. Ako preživim ovog smrada ovdje što me gađa sa vatrom. Naravno, ubio sam ga, ali neću dugo živjeti zato što mi je jedno srce ostalo. Wait. Ja mislim da trebam sada bježim. Ono baš da bježim. Jer sam... Nebo. Ajmo sad prema gore. Sad se vrati tamo u Nether. Ako mi uspije. Da. Naravno. Ima i drugih načina. Bacit ću se u lavu. Pošto ima keep inventory na serveru. Da vam bude bolje igrati. I nekom je slomio blok od kuće. Ali nije bitno. Evo. Nisi rekao da je to kuća za rušiti. To je kuća za rušiti, ali čekaj. Ovaj chest ima neke gluposti, to ćemo sve pobacati. I ovo su neke gluposti. Donekle neke gluposti. Opet gluposti. Puno kamenja. Znači. Ovaj chest. Plaćao sam ti diamond. Ovaj chest. Ili imaš flint? Nemaš. Evo, ovaj chest. To sam sve skupio kad smo počeli igrati. Da, pokazat ćemo što ima. Sharpness 3 na mač. Unbreaking 3 na chestplate. I to je to. Znači, na mač imamo Smite 5 i Unbreaking 3. Dođu vamo. Na pickaxe imamo Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 5. Na bowu imam Power 2, Power 2. Onda na lopati imam Efficiency 1. Na sjekir Efficiency 5, Fortune 3. Gdje da dođem? Kud mini. Evo, dolazim tamo. Čika došao u Luna Park. Vidi, majmuna stvarno se voza. Evo, ovaj idiot ide lijevo desno. A pošto nije platio, nema rek. Nema besplatno, nema. Evo, sad ćemo se mi malo voziti unutra. Viš, propustili smo vožnju zato što nas je čovjek izbacio.
išli smo u njegov privatni rentakar. Evo ti ovaj rentakar ovdje. Evo ga. Znači, šta smo još? Ništa, ovo je bilo samo pokazivanje servera da vidite što ima sve. Biće toga još. Like, share, subscribe. Hvala na gledanju i pozdrav.